Minanyo ekpondomolo enyi otolavi o bembereke peyonko podo agbome kalavi tonpo o mewe na no fine o me mana no fine minado toho rogbe enyi obere no konto eton bio tabla bio chane e degbedimo bodomolo mede yele chanto ber mele yo lewe na no fine mo bo minado hojawe male yeko wa agba mitonji to egbe basi azan fo tonu kweneto e baye akwesun kwe fo kwa tonu kron poto e miti teto bon les quatre vérités Dieu mina besona mi pombona dona mi domolo les quatre vérités do e mina do vérité ne la do egbe dandame do enyi otolavi enyi bembereke enyi agbome karavi kodo pe onkopo mina domolo huya de to flen nyewena no flen yewena no flen bon mina domolo o toho dogan enyi abio bio chane e domolo gbede o yo de o toho dogbe biere de le yele jena no fine to o dandame mo bon fraternité wo wa do fraternellement we mirando mo ku ya o de jaele yo de ayirona enyi akwesi kan mi to mo bon men we ka do honu mo konton minamo mo enyi akwesi kan zo wa to o Théophile Thomas azoma we hwa ha etona enyi o fraternité bodo do hu mo konton le mo Martin libre wo wa do librement we mina yi parakumo bo wa mo do jikun jaele kpodo oyu jọhun de nyene le kpobo henu supo gble e wa zon bo parakusin to vire ye me popo pata to adowu jimo bo mina amuro dabaru wa amuro mo oyo zode sien to enyi we me kpodo plateau po kpodo oji dawo to jija ne le po e wa tiro agawe to ho megble boru avance na mele mo la bu solo adomlo dino e mina do ayro ya mi bona klan mi so ifite e mina kudora mi pondo mo yo de to wezun do bojora du gan to a che pipa enyi romia wada ito mele yo de to wezun do bo to bokoro le de yi bo to alufa le de yi bo to enyi pastor ko do da do to prophet le ko de yi ro mina do o se ro nwe yin o se nu gbo to na ye mo nya na yo nu tu we ana ho la bu so le gbe ton bo na mo ya de me bon l'informateur a do mi na mi information da hore e te we yin o juro to gan Patrice Alonto to enyi achekpipa yoyo enyi romia wada itome bo ede enyi to gan Patrice Alonso file bo wa kan veve tondo enyi koklo jonoji ce que souhaite Patrice Alonso bon la nouvelle économie où wa to dido do Patrice Talon et to presse taun et to jijiro do o to gan yoyo romia wada yi ni ya osi ayin o gan zinpo et to yi bon décryptage info wo wa do mi na décrypter information da o ko na mi bo to dido au palais des congrès koutonton et toi ouvle nende na enyi nu jijo e ma jopon gbere yovo le palais des congrès se prépare pour un rendez-vous historique bon la nation wo wa mo Sénat et non ba vodi de roto to mi to me bo amoro saka la fia ko gbe to le ko azande na ye vraiment bon direct go to le me ete bon e di domlo gan le me di no o gan akonta jijo to mo nya jona nwe ana ho la nation egbe to bon matinal wa do matinal ma we mi na do na mi po ndo mo au palais des congrès et to a cho yoyo do mo bon mi na mo éducation ou mi na do fo egbe to na mi po bo na do na mi po ndo mo éducation wa mo to la le do pro me di département wa mo do yo français la ti gbebe bon mi na mo yo de je tenko temele yo de je o tenko do koto in CP dagra me to in BPC pode no yibo no plan ya la vo in bakuko mi na mo nu godo to le ba yi we ete awi wule godo to le me we yetinte bon arando yo de ana gokora vitu egbon to lan me na no kandisi ayoji to do mi we to madame atuji azan jale me o to zo wa to le ye na wa do nu mo konton na we bon ana yo de ana wule gbona vitu le gbon bon ina na me to na do no kanji bon ye na do yi o tenko temele bona do hen du de jiwana we pon wi ana yi bona do ho jira we ma to we bon ana so to pipo mi de ato vigila poro to alonu podo enyo wa désiré podo ange ton po bon vigila no ni so